amajani kurwase company ya Keteba echumbia cancelled egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayichi size ao nabego ni chirangi ao mkonya bali black sheet egati bintu binde binge inyura nka mbamwa tobokori obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbamwa tobokori wa forklift asibego bokori wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere simgotera search number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase cyanga cyawo wekerano ngusibya bale ekisuti kigown kiduve Son Makori kora sensemo eria yevi manyererio sangana into ase chinsemo cha YouTube na boigo ase mutandao wa Facebook ekiunga kikugochera masemo wetera Getembe TV. Karibu sana na guchaka kiunga guchaka kora ase chinsemo cha Nyankongo eyo gutoka mbea Kitutu Central Ward Kitutu Church South County ya Kisii asibono musaibu myake meke hoyoro mundia oboda boda anyara gusagano emambia lero na boigo gwika gusiria gutigirwa chingoma gwika gusiria ubugima bwae ase chinsemo echo na chinga kecho nigo bono kubwatekana na kirori banyara kwera buna nigo musao uyo nyara gukagirwa ose nigaro mukagirwa bubwibi uyo nyara kubwato chinse komicharero mambia magega yo kumuru musubati oyomo uyo abugoleti chibesa na boigo esimi into kerera erikubwati go gucha wika ase umucho busongo asa gukora ubonjore bwa boda boda na boigo onyara gusagano n'abantu ose araya abo batamanyiri na boigo kwika gusiria ubugima bwae ase bono baboririe ubutuki bonyare gukorekana ane muno ekero abanyanyimbu kuro asigita seni kya nyancho banyara gwikira naro kwira umubiro yo asenkendu Yeta James Omwenga waro ekenyore kene cyane auto kuwasiana kumanya bamintu magosa sagotoke ngabona yabire rero munta etu agirwe iterwa muntu garwetare ande garenge gutama ubwate onya uriro muntu bintu urenge koyanda ikimanga ando oirana
akara amurire bintu ogenda paka stage oyi omubwati gokie stage na ajiko komanyirwa odi omubwati aya ure bintu ogenda paka stage bamonyora aroro omanya gotama wetere entire ya ekenyoro kiane oikira agwo bone se bamuikera nabo baje kumukorera nabo bamukora bara muntu bamaidi ng'abantu kera mbali bamubwati kurwe stage kirenyero kiane kya Nkongo ito no ukumi sana sebo mambia nginse ikumi kya mambia to ibigurunga uwi twasoka isiko to nekitana gipigipigi biromo omuntu uri kuruna irumu subatiga obwade bintu angara sabo jinze majya kemera na oko yutwenga namwe beresi mnechiri bukumi kwa musubatiga rebire bindebi iga atani bag du stage isabo rune pigipigi ochobora bolinga mundu narongora ebinebi lakini ebati yabinge omo identify nga neroyo erekidane kionga kiarigi unaibera musubati yoyo nabanya nako mnyoke birundo oitira motere gutirimbuka asonjera nyambira utanyangonga kune bahati yikane nyego sembe bamara bigipigi na bamurunda bamuhengera chinguru bamubwatira muino na bamwata mako mochi na gende giarenge nanjanga naiba na iresi neji besejo kibono ebahati ngego sembe umati yache nyinge mono abanga yakugwero nabana inchi oituma justice na basiri mabwaye kone nyengo boliga abantu ba boda kubaji stage ya boda na wanyambo tuko talingi stage ya strict limo osoliyo kana limo kubwati ngakinga yuko bangira ngai kwarukuru na wanyambo tuko beka security stage sababu muru nango chinkuma akabera ali masosa si mtu mzuri sana urabwata bwatu iruchichera oirana ojicha tali muntu uli no makorofiale egento kende omwana oyo nona era umuli kuli uoka tali mwana mwana no mwana omoke na ni mwana ndo banyankongo otukwe bole nyankongo yali wita sama tukama nguru maga ngatura abayibi omwana oguchunguso oyo itubona Nyankongo igarute nsema cyake buko gari Nyamira ensema ya magombo toko boliga ntura Nyankongo igano nse ita Nyankongo nduba security egente getangani etule town gati ndubu atipara ndubu security tiataya etule gesundeim na mnange dire mwana amnyo kibi ngege sundeim oika over ota kubwatu otonyobora bubo bake na masoka siko utwara oboremo abande babo basoka no kaba ningi akuna security njege ndongo tabanege abana baitaba kamugurige sipigipigi ntunduruka n'abana bayamure lakini to ogani ugwa mu butari buwa uko ira wikati nsemo cha Liondonga iyo gutuka ime Nyaribari chache county ya Kisii asebono umwana w'imyaka 5 agotebekana kwegwa amarwa atanchiri no mwamate ingano mwando uyo nyarakwera na kwera buna tamanyeti inki gosekirenga kyalenge kyo mwamate uyo ngereki ngana bono abaiboli ebanya rekoro kyakogechwa kuba mono ngina omwana uyo asaereire buna okuno kunereria omwana uyo bwesukuru nengana bono nabo igo bali bakuranira obwene bwa mwanya bantu hano muno kurase county ya Kisii baboli bune getambukiro getindike mukiwe uchiase omwamate uyo okonyara ko omwana omoke amarwa Asamarieta wonkoro kweleja anyona kurwa Human Rights Office Kisii wana nyorire ripoti yogo ichania kurwa sensema ya Keumbu aiga Keumbu location Liondonga sub location na report twanyore kurwa se kinyorokia amabirigere angena lyancherero gorogaiga inga omonto konia morwa asirit kulia lero iganyoro umwana bw'umwamatoye oimoka igoro orangiri umwana uyo omwamarwa omwana uyo onywa amarwa omwana ore 8 years umumura utamanyitike ndikyonse omanya ko mwamarwa omwana uyo iganywa amarwa pakotinda mpaka yaikera omwana uyo retirinya kitari ke umburugoro gaiga okoreirwe huduma na bono iga omwana uyo wansire kogeni nyuma yo ngina komwa amabere mpaka yaikera acha kuruhusia marua ya kidogo nyanga maru ontabikanye n'amatabi aya tatara chikonyita ontaikanywa nanyu ata ikananyu natinda natira ningasoma grade 3 miaka 8 mangana era jema mwabo mwana oyo nigo nde no gukumyo kone narerire bakana arosire umwana ne gaira hamaru ka kiga ichembrage gotu umwana no chagutina na bakane 10 naira na kolera narure kolera bakana achandiki na ichana chabaka Keumbu na like statement police narure kulike statement police na kire chief enya no mugambya omunene na mutebi uno mwana irwa amaru atebi gando liko bwatopi
nabwatire opi nonye bwate omuntu yokonia marutani ngana atamanyikaniti is very very well known, no muntu manyikaniti vya sana, lakini yale ambayo anafanya ameenda kinyume cha sheria. Abasigari babwatirane na umuchifu we area ya Riondonga na assistant chiefs wale ambao wanahusika, ionekane kwamba amuntu yo bwatiri with immediate effect, tukutana na kotini. Utigana nayo museneta wa kaunti ya Nyamira Musikeri Kokongo Mugeni bono anyari kubura buna abarayimba bwenete kwegwa obusibule bugwa kasiasa cyabo na bwigosanga nabo bwatani abakenya kurwa chinsemo cyonsi kugikeria egati yali aberega kwaneke wasamutuka bwankoiga ase emisangirikano yabarayigete muno kurwa asensemo yokwamiriria serikali yaberekego kego torano gusego turubanirwa nigo museneto yabore muna serikali nebonete gutingeria abakenya obulendi nabo igo asatebire abarai bonsimba bwate obusiburi bwotara chinsinyo o ime yense ya Kenya ayega ko yakwana korwa chinse mu cya kibirichi iyo gutoka ime wodi ya Gachuba ibunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Wakati wa msimu ya siasa imefika na tutaki fujo, na sisi tumeonyesha dunia yote kwamba jamii ya Omogusi hatupendi fujo. Juzi ile timu ya Mheshimiwa William Ruto walikuwa hapa Nyamira wakifanya maneno ya empowerment. Hatukuguza mtu, hata kelele hatukupiga, tulikubali wakakuja, wakauza sera zao. Lakini wiki iliyofuata kijana yetu mwenye anatafuta kura Mheshimiwa Matiang'i alipofika hapa Bomet, hata kusimama tu kwa stage asalimie watu hata waone sura wakati wataenda kupiga kura waone kwamba hiyo ni sura wameona, alifurushwa mbio kutoka kule Bomet. Hiyo ni vizuri kweli jamii ya Omogusi? Kwa hivyo kama Mheshimiwa William Ruto unazungumza kwamba unataka tuwe na siasa ambayo inakubalia kila mtu auze sera zake, sisi tunakuomba uanze kule kwako, kule nyumbani. Kutoka huko Rift Valley, kama ni Bomet, kama ni Eldoret, kubalia kila mtu wakuja auze sera zake. Na wewe vile unatembea pande yetu, sisi pia tunakuruhusu uuze sera zako. Lakini tukiwacha nchi hii, mambo yenye tumeona Homa Bay, watu wanapigwa mpaka askari ako na uniform anauawa, hiyo ni kumaliza nchi. Wancho murigerera gutigana nayo gukwira wikase kaunti ya Kakamega ase umurugi oye umuseneta wa kaunti yo Musikeboni Alwale murugi oyo nyagosira aserieta Gloria Alwale akwenigwa gusanyare kwenigwa rituko oliarera nigobono hanyarete gusira bugama bwae magega yokonyora guse ogwakwa ogutwara ogosukuma kwa manyinga na boigo gusira bugama bwae chinga kichecho yarengerituko rya Jumamosi chitariki 15 umutinyo wiga ogatano na gatatu n'umuyogo yo nyara wikirano negati y'abarai abange kurwase serikali igati yabo baseneta n'aborosi amari amachiko o kurwase bunge nabo igo habo bwatani kurwase ebyombe au Mungu, ni kawaida yako daima kuwa na huruma na kusamehe. Tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ajili ya mtumishi wako Gloria Sekiyan Khalwale uliyemwita kwako. Tunakuomba kwa kuwa alikutumaini na kukuamini wewe, umjalie afike kwenye makao ya kweli na huko afurahi milele. Naomba mkubali asanti yangu kubwa mwenye bana verbos vile mmekuja kunifariji. Asanteni sana. Asanteni waheshimiwa, vile mmetoka mbali. Hapa tuko na senator ambaye anatoka mahali inaitwa Marsabit. It is over 900 kilometers from here. Asante sana Mheshimiwa Mohamed Chute. Naomba familia yangu mkubali asanti yangu kwa ile heshima mnanionyesha, kwa sababu vile mnaona hii kiwanja imenyamaza hivi,
Mwancho murigire na ase moyogo yobwebirero nonyara gwikirano negati ya barai ane monokoro ase rombe ya Linda Mwananchi ase omoseneta bwe county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna anyare komotogia omoseneta bwe county ya Kakamega omoske Boni Alwale nabo igokorera buna ase sabari yabo yokogendera kurigia oborai obubagoteba obuya ane mono agwetera sokwamiriria serikali yaye omoske William Ruto igatebire mbanyare kugendera gukora okubwatekana nabo igo ase agikiri chiburaburu chiavete ase etaro ya Linda Mwananchi ase county ya Homa Bay weekend ya eta. So nilijua tu Khalwale vile amenyolewa, hata mimi nikuwe tayari, nilikuwa najua yangu inakuja. So Mheshimiwa Khalwale, mimi nataka kukupa moyo, nikuambie kwamba kwa sababu wewe ni a true representative of the people who voted for you, kila wakati unawakilisha maoni yao, hawa wananchi watasimama na wewe katika azma yako ya mwaka 2027. Na kwa sababu Mungu anafanya miujiza yake, tumejipata tunatembea pamoja na Khalwale. Unajua siku wanajua ati siku moja tutakuwa timu moja. Mheshimiwa Khalwale, nataka kukuombea na wewe kwamba katika safari yako ya 2027 Mungu afungue njia zake. Na tulikuwa na Khalwale hapa wiki mbili ambazo zimepita. Khalwale hosted us hapa kama wanalinda mwananchi, na tulikuwa na mikutano mizuri sana hapa. Na kuna watu wanafikiria ati hiyo ya Homa Bay ndio mbaya zaidi ile Sifuna amewahi kuona. Hiyo ilikuwa kidogo bwana. Mimi nataka kuambia, nimekuwa katibu mkuu wa chama cha ODM miaka 9. Tumekuwa na Mheshimiwa Raila Odinga. Wale wanakumbuka mwaka wa 2023 tulikuwa tunafanya maandamano pale Nairobi kwa sababu ya kuzungumzia mambo ya gharama ya maisha na mambo mengine ambayo William Ruto alikuwa amesahau ahadi zake kwa wananchi. Bwana, kuna siku tuliwekwa pale Embakasi South. Mimi na Raila Odinga tulikuwa pale. Hii watu unasikia wakisema ati tumeteseka ndani ya chama cha ODM. Hawakuwa hapo hiyo siku. Baba alikuwa anapigwa marisasi. Sasa kuna kitu wa Kenya hawajui. Kwa sababu nilikuwaga SG, nilikuwa nimepewa heshima pale. Gari zilikuwa zinafuatana kulingana na ofisi yako. Gari ya kwanza ilikuwa Raila Odinga, ya pili ilikuwa ya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, ya tatu ilikuwa ya Martha Karua, ya 4 ilikuwa ya Edwin Sifuna. Sasa tofauti ya gari yangu na hizo tatu za mbele, hizo tatu za mbele ziko na bulletproof. Mimi yangu ni hii tu ya reja hii ya. Sasa tukifika pale kwa barabara tunaingia Outer Ring Road na kumefungwa na polisi, magari ya principals yote ikageuka. Mwancho murigirire gutigana nayo gukoira wika ase county ya Narok ase bunge ya Emurwa Dick Bono ase muraibu kiama gia DCP Muskerigathi Gachagua ne rumbe yaye anyara gutara senka yeyo ringe umubunge wechinsemecho umuske Nyagusira Joanna Ng'eno huyu nyarete gusira bugima bwaye wetera somo basokano bwendege na chinga kiechoka gusangania amate yaye Ng'eno nigo umuske Gachagua anyarire kumuchigati ya barai kurase serikali baria babete bakoria chira bunamba chigusira e amateyo kurende wikira bono igachitaraba chigwikiraniwa abigo ase atebire Ng'eno nigaringo musani oye eyunenchireyemo yogoika ya amateyo nge kwetera setaro yaye Aroro. Mimi nilifika hapa leo nikiwa na nia ya kuja kumtembelea mamake mzazi marehemu Joanna Ng'eno ambaye alikuwa rafiki wangu wa karibu sana na mshauri wangu wa kisiasa. Tangu marehemu Ng'eno aage dunia nimekuwa na deni kubwa, kwa sababu sikuwa nimefika hapa kuomboleza na familia yake na kuomboleza na wale watu waliongoza wa Emurwa Dikeli. Kwa hivyo mimi nashukuru sana watu wetu kwa kunikaribisha hapa na kusema lazima nifike hapa nyumbani kwa mama nipige pole. Na nimefika pale kwa mama na tumeongea kabisa, Mama Mary, na nimemheshimu sana huyu mama, kwa sababu kabla sijafika alitishwa sana, akaambiwa ati aende Nairobi ni nikifika nikute hakuna mtu, na huyu mama ameniambia nikataa, kwa sababu wale walikuwa wanamwambia aondoke. Siku ya mazishi walimwahidi mambo mengi sana, na hakuna mtu amerudi bomba hii tangu siku hiyo. Ni waongo si waongo? Ni waongo si waongo? Walifika hapo wakiongozwa na rais, mawaziri, wabunge,
karibu mahelikopta ikigamie juu kwa sababu ya kuwa mingi. Karibu kuwe na ajali. Si mliona na helikopta? Si helikopta ilikuwa imejaa hapa? Wakakuja wakaita mama na familia wakamwahidi mambo mengi sana. Mama ameniambia alidanganywa. Tangu watoke hakuna mtu amewahi rudi. Huyu mama ako na matatizo ya magonjwa kwa sababu ni mama mzee. Marehemu Johana Ngeno ndio alikuwa anamununulia dawa. Tangu ange Mwanzo murigirira agenda gutubwatia ase mitandao yaito yekirero mutandao Facebook ulio YouTube na boigo ulio TikTok asa gutonyora buna Getembe TV na boigo Getembe TV and FM ili gendere konyora ayuna yana mangi buna agenderete watika nguruka Matilda Obaigwa nere Wilson Makori kuro asepe manyererio twara emaragoba engia na boigo twara uburigiriria obia. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa ci company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa ci company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale kirangi